Kalpos esam. Отправляю маленькие видео. Кому-то захочется посмотреть, кому-то фильм смонтировать по дороге. Хорошо? Очень вкусно. Чкалов, временное, очень короткая история монастыря. 1330 монастыря. Людвиг IV, баварец, император, решил основать здесь монастырь. Зачем, никто не знает. Еще один конвент – это рыцари уже боевые. По-видимому, они должны были охранять нижнюю дорогу, по которой мы с вами ехали. Но Людвиг очень скоро умирает, это уже в конце его жизни, поэтому никаких рыцарей, никаких вдов тут так и не было. Что такое сегодняшний монастырь? Монастырь сегодня этот и многие, не все, конечно, но многие монастыри, целый ряд монастырей, это мощные, я бы сказал, агропромышленные комплексы. Я уже сказал, что здесь есть сыроварня, молочные продукты здесь делают. Здесь пиво, шнапсы и так далее. Гостиница, около которой мы с вами прошли. Putniņi dziedot, nāk tādi puslaimīgi. Klostera hotels. Droši vien, ka lēts nav. Dodamies atpakaļ uz autobusu. Linderhofā esam izkāpuši. Ludviga II viena no rezidencēm. Iesim, skatīsimies un pētīsim, ko tas trakais Ludvigs te ir sacēlis. Tur augšā sniegoti kalni. Kase, informācija. Viens štiks 16,95. Cenas Linderhofa. Pasakains laiks. Alpos, putniņi čivina. 3. maijs. Guten! Stāsta par Маракониш Хаузу. И вот Людвигу понравились какие-то павильоны, которые представлены были на одной из парижских выставок. Он купил их, и ему здесь их сделали. Собственно говоря, внутрь там только можно заглянуть немножко, посмотреть, не удивляйтесь, что это вот что-то такое мусульманское, экзотическое. Домик стоял там, где сейчас стоит дворец. Вот, и Людвиг решил его сохранить, и просто его перенесли сюда. So, guten Morgen, jetzt geht's los. Geht's bitte in den ersten Raum. Esam pie tās Linderhofas pils. Gaidām, ka iesim iekšā. Ja, but not in this room. 30 человек. Кто у меня, чтобы в компаниями были? Pa vienam skaita iekšā. И тогда у нас он дважды посчитал одного человека, поэтому доказать это было тоже не так просто. Skaisti, skaisti, skaisti. Laiks būtu labāks. Ko viņš te simbolizē? Linderhofas pils apkārtne. Puķu dārs tādā interesantā formā. Tornītis, lūkšanas kabīne. Durvis ir ciet, iekšā netiec. Nu, pils priekšpusē esam. Ik pēc pusstundas tās strūklis darbojās. Да, viņi teica.
Nu, vēl nevar sagaidīt to fontānu. Iesākās strokla. Diezgan augsts. Nu, un tagad samazinās strokla mazāka. Un šis brīnums būs beidzies. Paldies par uzmanību. Bija skaisti. Esam izkāpuši jaunā Alpu ciematiņā. Te visa mūsu grupa. Klausīsimies gida stāstījumā par šo skaisto Alpu ciematiņu. С первого дня Великого Поста запрещается стричь волосы, брить бороды мужчинам, женщинам, детям. Starp citu, ļoti daudz riteņbraucēji arī ceļo. Kaut kāds festivāls ir no 2. līdz 3. Šodien 3. maijs, starp citu. Visi gatavojas svētkiem. Te kaut kas notiks. Protams, mēs to neredzēsim. Mūsu skaistā grupa dodas pastaigāties par šī ciematiņa skaistajām ieliņām. Grupa gara. Так что мы тут пройдем по центральной улице. В деревне есть свой музей, вот это здание тут слева от меня. Ну, а мы сейчас с вами поговорим о фресках. Может быть, посмотрим там, как по времени, или сразу обедать пойдем. Te var atnākt, pasēdēt, iedzert taliņu, paēst kaut ko. Principā es jau redzu valute, ēdienu karti. Skaists akmens. Rollers interesants. Te mūsu grupas beigas. Mūsu gidi no beigām, jā. Ziedošā dāzā tūdaļ iesim iekšā. Pilatus House. Redz, kāds te labirints ir. Čau, putniņi. В области искусствознания в немецком языке есть такой термин, который состоит из двух слов. Люфтель и малярей. Люфт — это воздух, малярей — живопись. Это фреска на воздухе. Ничего непонятного. Šī esot sakura. Рождественских игрушек. Здесь 2 магазина таких, один из них. Просто зайти в него — сказка. Suvenīra veikals. Golfists. Nu, ja īstā. Turpinam sērfot pa šo skaisto Alpu pilsētiņu. Vēl viena jauka, patīkama māja noformēta. Mēs redzam katalogā, ko grezēja. Он часто уже дизайн только создает, и только по его дизайну, значит, как бы за его подпись ведут какие-то работы. Но раньше вот сидел человек в деревне зимой, делать нечего, резал, а потом разносил весной. Наиболее интересно, это, конечно, баварские типы. Lūk, tur priekšā tas ļoti slavens veikals, kur visi suvenīri pagatavoti no koka. Paskatieties, kas tam uz muguras, ko viņš nesa. Kungs, šis darbs nav priekš manis. Paldies, ka tu tāds esi. Ziemassvētku tirdziņš šeit. Viens no retajiem Vācijā. Vietējais afišu stabs. Vēlreiz varat aplūkot šo Ziemassvētku tirdziņu veikalu. Lūk, šajā restorānā ēdīsim pusdienas.
Atnesa ļoti stipru zupu. Labu apetīti, Gundi, turies. Būs labi. Ķeramies pie otrā ēdiena. Firmas salvetes, redziet, uzrakstīts. Un arī stiprs ir. Kāpjam ārā. Tur operators Marija ieradās. Pa kreisi dzeltenā Ludviga tēva pils. Tā te apkārtni ir. Šis nezot. Guldi ezers. Лебединое озеро спрятано там, за этим замком. Туда надо идти. Я вам его покажу сверху от Нойшландштайна. Только оттуда можно добираться. Но оно дало название этому месту. Шван, лебедь. По-немецки. Skaisti. Turistu karieti. Вот брат Людвига, психически больной, Отто. Да. И вот тут я немножко путаюсь, они очень похожи. Это или принц регент Луитпольд, или его сын. Они очень похожи. Последний король Баварии. Turistu karieti atgriezās. Pusstunda laika, tāpēc būs jāpastaigā kaut kur. Gar to pašu ezeru. Ezera krasta vērojam pili, Vājos ezerā, cilvēkus. Un kas man ir pārsteidz, vispār nepārsteidz. Ja ir velobraucēji, tad visi ir ar tiem elektriskajiem. Tad nost no ezera takas. Un tāds jauks skats pavērās uz ezeru. Pasakaini. Paldies par šo panorāmu. Bavārijas pusē, Alpiem, 3. maijs. Nākam atpakaļ gar šī ezera taku. Arī tā pēdējā normālā diena ekskursijā Bavārijas pērles. Un te atkal garais ceļš uz mājām. Vēlreiz uz skatus iesabildējam. Un skaisti, pareizi. Viesnīca, blakus pils. Может, мы будем очень потом за Пантину подниматься надо. Kāpam autobusā iekšā un brauksim. Uzbraucam augšā, Gicerto mums tur instruē visus. Lūk, autobus pēc otrā. Neuschwanstein. Нали? Не, вижда се. Хем за Валия за Ludviga otrā pils. Nu, skaisti. Otru ezeru arī redzēt. Izpitnēsējis tur tālāk. 高啲啊，高炒。 Paskatīsimies uz ūdenskritumu labā pusē. Nobildēt ūdenskritumu. Es apmierināts tagad. Sieva priekšā jau smējās. Aizgāja nobildēja abām kamerām, jā. Tur cilvēku daudz bija, pat normāli nofotografēties nevar. Nu tā, lai Jā, jā. Nu skaista panorāma, draugi mīļie.
Край, я наконец имею возможность показать вам любимое озеро. Внизу слева озеро, около которого мы были гуляли. Вы сейчас войдете каждый по своему билету, покажете молодому человеку, он вас пропустит. Дальше во дворике посмотрите, слева увидите водопад, мост, где вы были. Tā, Esni pils iekšpusē iedevu tādu lapu ar kodu, kuru pieliekot. Mums ir tūra numurs 519, mēs dosimies iekšā. Jūs redz? Конечно, а как? Мы уже прошли. Redz, kā visi ir, ko ar kodiem iet iekšā. Tagad dodos pa galvenajiem vārtiem iekšā. Izgājām ārā no pils. Pils makets. Skatu laukums. Uz šo te skaisto mainu.